buha ada lengarna na maurda Yesus Kristus. Igini kana ati da bata paraga bali ta acara pameringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Badari pa babaca na renungan ya malakata habaya. Al-ama maaingu taawang majaga. Ala rahibiha jaka rahimadi. Ala manamu manyama tangarnan anan mur Yesus Kristus. Yaga manyama bamakahuru kurat tahagamu. Bampaoha pamalang liya ngaramu. Mula naka napaayungumu jaka napanamungumu. Na malalbakul ya lenyama. Bira kapia ko na maiga mata magalul yang dona. Higul na kamauri. Toma na rahina. Bama bace. Bama rangi na pulungum. Naunam kamuoga maka kahilrang raihi. Dan kampiku penya. Kampiku maka. Bampahalaku ya tamurukuma. Tadarungarnan anam mur Yesus Kristus. Jika nak manima. Amin. Ula dibuha na renungan da duta terahnaya tak dekia walong tabuku renungan wasiat na judulna napuwi trompetu. Dekia walong ta kitab Yeskielu kawudu tilumbul tilu bajaru haingi lapata bajar namu napa patadada ya kadika na bajar 5 na mawina na lingna duna narangu pauni trompetu. Taka duna dana buha mang bapanamunya. Nawairana na nyanya rulay duna wiki. Ya kana buhang bapanamunya. Ya duna dinapahalamati na hangamurkuna. Yeheskielu kawodu tilumbul tilu bajaru 5. Uli buhagu da trompetu duda. Alat musik papuwi pawolu walong takadu baby moneha. Na paunina dadine tada papanamu dada ya ka pa umum. Oyai geta gereja Yahudi ya ka tamarada tadal pa bera na pauni trompetu na parangu walong tama marau lali bergune manawoda tada. Na tau nama tagu puwi trompetu, ya na tau nama ing tugah penting na. Ulad buhagu, Yeheskielu na wunang, na peli mauri, manadadi mapawanya na tau Israel, na mapapaw niya na trompetu. Na mapawang, biasa bada dedi, takabung uma, atau tapin kabol jaga, taparaingu. Ya kaingu gaba mamay talihi, papawni ne kana trompetu, kana pekurangu, kada pekupengu, da tentara, ya kada tau madangu taparaingu. Na tugah na naunang Yeheskielu, ya napapekane na tau Israel, kana peku majaria, walung tadoku jalana. Na tada papekang nau, merana na trompetu na papapauni. Ya kan narangu na tau, mangakan hadiah, ya na mamaruku. Taka ya kada na buhang parangu, na kolinya na akibat na. Da mera mana, ya kada na patoma patakanya na nalipapekangu, Yeheskiel kaduna na majala. Duna kana matagunya bagana kana madadi tato madang. Uli buhagu ya kana pelewa dakai mauri. Batalau papapekanya na tau na majala kana peku majaria. Kolung deka tugah mapenting duta. Na paakangu, na makaya, na mangedatu, biha baanya taati da. Bata teguri na tau jala. Takkan na perasaan nau, biha baatasi, waingu pangadang mamanum, bahwa bagana na napapato mapatakada, makalungi, mapadenungi, maingunane,
mula na pamwalong lain mauri. Tanaw ka inaka, mapahalamat kinato madang, dia ka lutawiki, malakata habaya. Hiluyaga niya mamauri huhuana mo, ba makahuru karat tahagam, mapang pamalang raihu ka mauri, mapaoha raihu di kanangaram, mula na pamnam manyama, dumuwoga me na pulong, rangum me ka na pulong tarahinaya. Panaw pape kamu ka makanyama, nangu nyama boldaba ma, kamabuhang, mamarangi ya na pulungum, na mamera trompoti na mapauni, mana teguru manyama, abe mawulu kina majana. Pamula madu ka mekataati mahatau-hatau, kama piaku, kama pakia, adalu murukum. Mula na mur Yesus, bima toma talihi takatahaga. Amin. Didnaw na kulad buhan na renungan terahnaya. Abi bulak kinya bami like, subscribe, dia kaban pabar nya taulid. Karena dia kata minaw ulad buha, mga mi kapadekiduman bami wewarnya na Injil, nyemi dia kana dia kabe. Mor Yesus na pamaringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.